Kaya ka percaya ke orang atau memang tarik ke amat? Apa indah menjadi contoh anak? Jaga megaya ulang kita ke apa indah. Your attitude sets the example for your children. And so does your lifestyle, what you do every day. Your social habits, the way you live your life. You can't say, I can do it, but you cannot to your children. Aku selalu berpikir, ulah apa indah berbagi berkangau kalamu kepada diri. Tidak berbagi indah milik maya. Pagi tengah hari lemai malam tengah malam. Party and drinking until they're drunk. They dance, chat, and talk about bad things. They don't realize what they're doing indirectly. They're teaching their children to do the same. Apabila apa indah ingin sah meniru berjudi, anak benda oh nada nyawa. Apa yang kau indai aku buat bakannya mana aku nunda. Biar yang kau tidak anak, tidak ucap tidak. Your attitude sets the example for your children. And so does your lifestyle, what you do every day. Your social habits, the way you live your life. You can't say I can do it, but you cannot to your children. Bukai ka menjadi ke orang, tanpa meutai ke amat. Apa indah menjadikan contoh anak. Jaga megaya ulah kita ke apa indah. Bukai ka percaya ke orang, tanpa meutai ke amat. Apa indah menjadikan contoh anak. Jaga megaya ulah kita ke apa indah. Bukai ka menyai ka orang. Tanpa meutai ke amat. Apa indah menjadikan contoh anak. Jaga megaya ulah kita ke apa indah.